Trenutno smo ispred kluba studenata elektrotehnike, a sa mnom u društvu je Stanko Krtalić-Rusendić, koji je ujedno šef kluba studenata i voditelj planinarske sekcije. Kakva su tvoja zaduženja kao šefa kluba? Kao šef kluba moramo održavati svakodnevno funkcioniranje kluba, to jest organizirati pojedine radove, programe, dežurstva, paziti o tome da se klub održava, komunicirati kao biti posrednik između kluba i fakulteta, te obavljati sve ostale stvari koje se obični članovi ne bi trebali brinuti. Na primjer, odlaziti i rješavati financijske stanja i tako dalje. Dobro, a tvoja zaduženja kao voditelja planinarske sekcije? Kao voditelj planinarske sekcije moram se brinuti o svojim jadničkima i moram organizirati izlete, elektroplaninarski reli koji je godišnji event i planinarsku školicu u sklopu koje imamo dvodnevni izlet. Dobro, kada je sekcija osnovana? Sekcija je osnovana 8.4.1976. godine. To znači da je jedna od starijih sekcija u klubu. 1991. je imala prekid, neslužbeno je bila ponovno osnovana 1993. a službeno je vraćena u pogon 1996. Koliko sekcija ima članova? Sekcija trenutačno ima 38 članova, od toga imamo 18 aktivnih članova, što je po nama jako dobro. Imamo ljude koji nam stalno dolaze na dežurstva i uvijek se odrađuju redovno. Dobro, da li članovi mogu postati, može postati bilo tko? Postoje li nekakvi uvjeti? Da li moraju imati nekakva iskustva u planinarenju ili samo trebaju voljeti prirodu i imati želju za tim? Čak ne moraju ni to, zato jer mi odobravamo, mi služimo kao rješavanje tjelesnog, bi se reklo. I u principu nam dolaze jako često ljudi koji nemaju nikakvog iskustva s planinarenjem, ali mi ih naučimo tom hobiju i obično ljudi zavole. A oni koji ne zavole, nažalost, napuste sekciju, ali nađu se u nekoj drugoj sekciji kseta. A kao takvi, ako dođete s predznanjem, naravno da je bolje, a bez predznanja imamo planinarsku školicu u sklopu koje ćemo naučiti sve osnovno potrebno za preživljavanje u prirodi i sve što je potrebno za planinarenje. Dobro, daj mi molim te reci kako ti kao voditelj kluba, odnosno šef kluba, voditelj sekcije, još studiraš, a znam da i radiš, kako usklađuješ sve te svoje obaveze? Ne spavam. Ne spavaš? To je najkraći odgovor koji mogu dati. Dobro, i molim te pozovi studente i sve voljne da se učlane i na koji način se mogu učlaniti. Dakle, svi možete se učlaniti u planinarsku sekciju, nije bitno imate li ili nemate li predznanje, nije bitno hoćete li imati samo tjelesni ili ne. Možete se učlaniti tako da pogledate koji je trenutačni voditelj sekcije na kset.org i njemu pošaljete mail ili dođete bilo koji petak oko 2 popodne u klub gdje ćete nas naći jer ima nas jako puno i jako smo glasni i samo dođete i pitate ko je voditelj sekcije. Odlično, hvala ti puno. Nema čemu.